Alright kabisa nongeye kuyifurize byiza cyane abafana sport aho mumereye hose mu nce z'igihugu zitandukanye mumenye ko muri abantu b'abakapo neza cyane. Reka twinjire murera tugiye kureba ibigendanye no kuzana umwataka Aziz Fadi Bayo bigeze Perezida Paul Perezida kabisa Perezida Tadeo wijeje abafana sport umwataka ukomeye cyane ageze bimeze bite uwo mwataka amuraza kumenya ibye. Aziz Fadi Bayo nawe gose ndababwira igihe agomba kugerera mu Rwanda aje kuba yasoza ibigendanye no gusinyira equipe ya Rayon Sport. Ndakubwira ibigendanye n'umusore Sid Sale ese we bigeze maginga ngaya makuru aka kanya tuvugana bigeze. Ndakubwira right aka kanya kuri umunota step by step ese iyi transfer y'uyu musore nimero 6 igeze bimeze bite muri Rayon Sport. Imyitozo yakozwe mu Nzove umutozo Robertinho ari cyari kugenda abona mu bakinyi bari gukora test. Ndakubwira icyo yamaze kubona kuri aba bakinyi n'icyo batekerezaho ndetse ubwo n'ikizakurikiraho muri iyi minsi igiye kuba yatambuka. Umusore w'umunyakameroni Innocent n'abameze neza cyane mu myitozo. Ndabakubwira amafaranga bagiye kumugura asinya gose ngiye kugubwira amafaranga araza guhembwa byose birahangaha. Mufana Sport aho uri hose egera no witurize ubundi ufate phone neza uyumvira amakuru abyuke muri Murera Rayon Sport equipe y'Inyanza equipe yashingiwe Inyanza ikaza kuza mu mujyi ikaba yarakuruye abafana benshi cyane ikaba yarabiyegereje ikaba ifite abakunzi benshi cyane no mu Rwanda. Ni Rayon Sport ubwo nabashishikariza kwigumira hano kuri Zandani TV. Nijye wumva Zandani TV ujye umenya ko ari amakuru y'imbere muri Rayon Sport. Reka tumaze duhere ku cyo Robertinho ari gutekereza kuri abakinyi ba Raymond kabisa n'abakinyi baje mu igeragezwa. Ibyo byo murabizi. Umutoza Robertinho nyuma ya bundi abakinyi yari avuze ko bagomba gukora imyitozo 3 ibikenewe byakeneye mu mukinyi azaba agize gute azaba yabibonye nyuma y'imyitozo 3 na bindi azaba akeneye kureba ku mukinyi akeneye nk'umutekinisiye right. Yabwiye ko ku minsi 3 bihagije kugira ngo amenye umukinyi akeneye Robertinho icyo atekereza nuko abona abakinyi bose avuga ko ari abakinyi bari hagati no hagati, mbese nyine n'abakinyi badakomeye cyane ariko batanoroshye. Robertinho we rero uko abitekereza yumva ko abakinyi nta kintu gihambaye bamufasha mu mikino ya shampiyona kuko ntacyo baba barusha abagize gute abahari babasimbura. Umukinyi batekerezaga ko bafata ni Raymond uriya mu Tanzania umunyazanzibar wakinaga muri JKU. Uyu musore rero ikibazo bafite ni kimwe. Uyu musore bafite ikibazo cy'uko rwose ngo afite azi umupira utari mwinshi, ariko ikintu kimwe cyatumye Robertinho nawe hari ukuntu yagiye amugabanyiriza amahirwe yo kuba yamugumana, nuko uyu musore nago mu kibuga nago yaminiya nago aturagurika nyine ngo one n'umukinyi ugize ushwanyagurika nka Aziz Basane. Hari ukuntu umukinyi afata baro ukabona araturaguritse ukabona arashwanyutse ukabona ahisa ko ibintu bihambaye. Umufana akagera gute umufana ukabona agiye mu birere umufana akajya mu bicu nka Aziz Basane ari ukuntu afata baro akabara nyarutse akabari yirukanse. Uyu musore Raymond kabisa azi umupira ariko nagajya agira icyo bita kwiyaminiya ngabe yakura ibintu bihambaye, azi umupira uri hagati no hagati. Ibyo rero bigatuma umutoza Robertinho avuga ati n'ubundi abakinyi mfite nkahangaha ibyo akina bashobora kubikina. Uriya mukongomani nawe gose urebye nawe bari muri irenje imwe. Robertinho rero abona ko nta bintu bambaye bakina
ku buryo Rayon Sports yabasha kubagumana. Ubwo amahirwe menshi nuko abakinnyi bashobora kuba basubira mu ekipe yabo. Rayon Sports umukinnyi irimo iribandaho n'umunyakameruni, ngiye kubabwira amasezerano agiye gusinya ndetse na miliyoni yagiye kuba yahabwa kuri ayo masezerano n'ayo mafaranga azajya ahembwa Aziz Fuad Bayo. Reka rero twinjiraho uyu musore Aziz Fuad Bayo nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'iminsi myinshi, nyuma yo kwikaraga mu bihugu bitandukanye ashaka ama ekipe, ariko arashize agize gute, agiye kuza muri Rayon Sports. Ijya mukuru riratashye uyu musore Aziz Fuad Bayo. Umunsi w'ejo Perezida Paul Muvunyi, Perezida Twagirayezu Tade wa Rayon Sports yavuze ko rwose tariki 26 afite umwataka ukomeye cyane. Aziz Fuad Bayo azaza tariki 26 ku munsi w'ejo. Nimba ari we mwataka Twagirayezu Tade yarijeje abafana Rayon Sports ntago mbizi, ariko Aziz Fuad Bayo azaza ku munsi w'ejo ku cyumweru. Birashoboka ko ari we Twagirayezu Tade ashobora kwereka abafana Rayon Sports. Hari n'undi numvishe ngo w'umunyagineya, ariko ibyo ntago mbizi. Ariko icyo nababwira kuri Aziz Fuad Bayo, amakuru mfite aka kanya maze gusuruse yanjye, mfite live amakuru bidasubirwaho rwose, nuko uyu musore ejo azafata indege, atari bimwe byo kuvuga ngo bari mu Bugande wiki. Aziz Fuad Bayo yemeye 5 cy'umushahara cyo guhembwa muri Rayon Sports amezi 6, ubundi akaba yagarura forume. Ubwo muri Rayon Sports akaba yagira gute, akaba yayikinira amezi 6, ubundi Rayon Sports ikara ko yatwara igikombe. Ubwo icyo nababwira kuri umusore Aziz Fuad Bayo, ku munsi w'ejo bidasubirwaho live, muzabimbaze uyu musore aragera mu Rwanda. Sinzi nimba ari we surprise Twagirayezu Tade yijeje abafana Rayon Sports, sinzi nimba afite undi mwataka, ariko Rayon Sports radari zayo ubundi zari ku bakinnyi 3 Rayon Sports yifuzaga muri ku kwezi kwa mbere. Harimo nimero 9 yamaze kuboneka Aziz Fuad Bayo, ndetse n'umuwinga nawe yabonetse uriya munyakameruni Innocent, ndetse na nimero 6 ndababwira ibye aho bigeze. Umunyasenegale Sidi Sall ndababwira uko bihagaze. Umunyakameruni araza gusinya rwose vuba na bwangu, asinya amasezerano y'umwaka 1 n'igice. Alright, uyu munyakameruni araza gusinya umwaka 1 n'igice rwose kuri 7,000 by'amadolari. Ubwo ushize mu manyarwanda ushaka gusanga ari nka miliyoni 9,500 10 gutyo. Nago abara amafaranga menshi cyane. Ubwo Rayon Sports iraza kujya imuhemba miliyoni 1,500 ku kwezi. Rayon Sports rwose ntago yemba amafaranga menshi cyane. Abakinnyi barimo ba Aziz Basane, aba bakinnyi ba Erenga Kanga, abakinnyi nk'abo bose ba Innocent, abeshi Rayon Sports ifite abakinnyi nka 6 bahembwa miliyoni 1,500 benshi cyane. Rayon Sports rwose ibigenda ireba ko payroll yakwegerana kugira ngo bifashe kugenda amafaranga atagomeza kugorana, ngo yabasha kuba menshi kuri payroll. Rayon Sports nimero 6 Sidi Sall bikomeje kuba gatera nzamba muntu we. Uyu musore Sidi Sall mwagiye mwumva ko yari yaciye Rayon Sports 60,000 by'amadolari. Rayon Sports bahise binaga mu bicu, baravuga bati no mu bundi buzima Rayon Sports izatanga ayo mafaranga. Yarabaye company limited, ari ikigo cy'ubucuruzi. Ayo mafaranga ntago yayatanga ikiyakura mu bafana wa muntu we, simbizi uko byagenda. Ayo mafaranga agura abakinnyi 3. Rayon Sports nyine murabizi ko Lloyd yari yamwemereye miliyoni 26, ariko nayo ikagiye yamuha mu bipengeri mu bice mu myaka 2. Akavuga ati umwaka wa mbere tuzagura miliyoni 13 wenda, umwaka wa kabiri tugure 12, ubundi bibe birasojwe. Ubwo aja mureberera binaze mu bico, baravuga bati ntibishobora gukunda. Ariko
Rayon Sport bavuga bati nta kundi nyine ubwo niba mutabyemeye nuko twe tubigenje turababiranduye, ubwo nta kundi byagenda. Rayon Sport rero kuri nimero 6 gahunda hari nuko Aruna Musa Majaliwa ibyo yigira byose nyuma yo gusaba imbabazi yapfukamye yashize amaguru hasi. Robertinho utari kumwemera neza araza kugaruka mu myitozo birayikika ashobora gukina nimero 6 muri iyi retour, ubwo agafatanya akagitanga icyo bita competition n'umusore Sefu ndetse na Kanamugeroje akajya ashakamo ushobora kubanzamo. Nekeza ko imikino isigaye bashobora kuba bayikorera Rayon Sport bakaba bakwitwara neza. Abakinnyi batatu sinekeza ko haburamo umukinnyi witwa neza, ariko kadusigamo akantu karumazi tuvuge ngo ntago birarangira. Nimero 6 baracyaganira, ibiganiro biracyahari, nubwo Rayon Sport yarishatse gukata ukuntu, ariko ntago biba bibujije ko bakomeza kuganira. Umukinnyi ashaka kuba yaza mu Rwanda, abazi ko abakinnyi bari mu Rwanda b'abanya Senegal bameze neza cyane. Hariya muri Senegal n'abakinnyi bazwi, n'abakinnyi bavugwa cyane. Rayon Sport ni ikipe ishira abakinnyi kuri foyi ikabashira ahagaragara. Ubwo ndanyamabwire ngo Rayon Sport ishobora kuba yagira gute kuba yakoresha Aruna Musa Majaliwa. Ikibazo nuko ahora avunika, ariko tubaza kureba aho byerekeza muri Rayon Sport. Abafana Sport utarakanda subscribe nakande subscribe aka kanya live gabiza gose. Rayon Sport yitegura umukino ifitanye na Polisi, tuzakomeza kugenda tureba uko bimeze. Ciao mbabwire ngo amakuru nakagaruka mwikokana subscribe wese utarakanda subscribe.